Često smo u okviru jutarnjeg programa govorili o nacionalnim parkovima naše zemlje, međutim nijesmo odavno govorili o Prokletijama, najmlađem nacionalnom parku, a zaista lijepom i još uvijek neistraženom. Baš o tome ćemo u narednim minutima i jutarnji program završit ćemo interesantnom pričom o ovim planinama koje itekako valja posjetiti, vidjeti i valja saznati nešto o njima. Direktor nacionalnog parka Enes Drešković jutros je naš gost i sa njim razgovaramo upravo o Prokletijama. Dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Dobro vas našao. Da vam se zahvalim na pozivu i na interesovanju da svi zajedno promovišemo i svako iz svog ugla damo doprinos da Prokletije dobiju svoj status kako i zaslužuju, jedne divlje, pitome, neistražene, još uvijek do te mjere neposjećene destinacije koja sigurno u narednom periodu treba da bude neki avanturistički bum, jer ja često volim da kažem da Prokletije treba da budu avanturistička destinacija iz prostog razloga što su to predjeli koji mame posjetioce da se bave svim tim avanturističkim i adrenalinskim disciplinama i aktivnostima. I sad kad se ovako osvrnemo na onaj početak kad su se Prokletije proglašavale nacionalnim parkom do danas, imamo li prostora da govorimo o tome kako se nešto dobro uradilo za Prokletije ili ste prosto nezadovoljni jer treba još ulagati i treba još svijest građana negdje onako graditi na bolji način? Šta vam se čini? Pa po svojoj prirodi ja sam uvijek u životu optimista i uvijek težim nekim boljim rezultatima. Svakako da možemo reći da ima dobrih pomaka i možemo reći da su rezultati već od ove godine i vidljivi, ali ja nijesam zadovoljan, nijesam kao direktor i neko ko voli Prokletije i prirodu, neko ko je svoj život vezao za taj kraj. Nijesam zadovoljan iz razloga što mnogo više bi se moglo uraditi, ono što ja često kažem, bez velikih finansijskih ulaganja. Znači, trebamo samo tu ljubav koju imamo da usmjerimo na toj zaštiti i na tim aktivnostima koje će, nadam se, u narednom periodu dobiti svoje mjesto. Nerado bih se vratio na same početke zaživljavanja nacionalnog parka, jer svima nama je poznato ti problemi koje smo imali u samom formiranju oko tih problema sa šumarskim lobijem i sa bespravnom gradnjom i sa svime time. Ja bi to svakako ostavio državnim organima nadležnim da rešavaju i da sve ono što je bilo problematično u tom periodu dobije svoj epilog, nego bi da se osvrnem na nešto što smo mi, onako narodski rečeno, na mišiće iznijeli sav ovaj period i nešto što smo u 2015. godini uspjeli da zaokružimo i da postavimo kao neke temelje nacionalnog parka i sad da gradimo jednu zdravu, normalnu kuću od tih temelja. Poruka svima onima koji su bili protiv nacionalnog parka i koji danas pokušavaju da opstruiraju da park zaživi jeste da je nacionalni park Prokletije definitivno zaživio. Bilo u kojoj varijanti park je nešto što je razvojna šansa opština Plavi Gusinje i nešto što građani počinju polako da osjećaju da je to nešto što će njima da donese u narednom periodu benefite. Kao nešto što smo u 2015. godini sa posebnim zadovoljstvom uspjeli da uradimo jeste da smo napravili taj jedan stub, kičmu na osnovu i temelje na osnovu kojih možemo da se nadamo boljim danima i razvoju nacionalnog parka jeste da imamo svoje prostorije koje iznajmljujemo u centru Plava, da smo napravili jedan dobar centar za posjetioce. To smo u prethodnom periodu i naglašavali da je Agencija za razvoj, Razvojna agencija za Prokletije, Bjelasicu i Komove jedan od glavnih donatora bila i da u tom centru za posjetioce danas, pored svih aktivnosti i upoznavanja sa nacionalnim parkom, predstavljamo jedan turistički infopult za sve ljubitelje, turiste i planinare.
i imamo šaljemo sa tog mjesta jednu vrlo pozitivnu i sliku o nacionalnom parku, da ljudi imaju ono što do sad nisu mogli da dobiju. Od ove godine imamo i počeli smo sa naplatom ulaznice, jeste da je simboličan iznos od 1 eura, ali taj ulazno-naplatni punkt je zaživio i mi smo krajnje zadovoljni sa odnosom i građana i turista i sa svime onime što je u ovom proteklom periodu na tom ulazno-naplatnom punktu urađeno i svakako smo spremili drugi ulazno-naplatni punkt prema jednom plavskom dijelu Prokletija, prema jednom lijepom i predivnom izletištu i jednom prelijepom Hridskom jezeru, Bogićevici, Tromeđi i ostalim tim dijelovima Prokletija. U svemu ovome što je rečeno dolazi i to da smo na pravom putu da formiramo službu zaštite koja je od ljudi koji će imati sve potrebne licence i koje će u okvirima zakona zadovoljavati sve ono što može da čini jednog nadzornika, odnosno rendžera, i ohrabruje da će ta zaštita prostora imati u punom smislu funkciju koja do sada nije postojala. I je li baš ovo što ste nam rekli u stvari predviđeno planom upravljanja za period 2016. do 2020. godine? Šta se planira konkretno uraditi u Prokletijama kako bi, i kako ste i sami rekli, i kako bi i svi željeli da bude Prokletije onako doveli na pravo mjesto onako gdje i pripada jednom nacionalnom parku? Pa u svoj toj priči i u svom mom prethodnom radu kao direktor nacionalnog parka mogu da kažem da sam bezrezervno sam zadovoljan na finalnu verziju urađenog petogodišnjeg plana upravljanja. Prije tog samo bih da napomenem da smo mi u jednogodišnjem planu upravljanja sve te aktivnosti pokušavali da aktiviramo i da ih osmislimo. Međutim, ovaj petogodišnji plan upravljanja je neka kruna i neka lična karta svih nas koji smo u njemu učestvovali. Taj petogodišnji plan upravljanja u toj nekoj sirovoj verziji smo radili mi sami u Plavu, uz pomoć ljudi iz opštine Plav, lokalne turističke organizacije, svih momaka iz planinarskih klubova i NVO sektora, tako da smo na osnovu našeg nekog prethodnog iskustva i bavljenja određenim aktivnostima na Prokletijama utkali svako iz svojeg ugla u tom, rekoh, sirovom tom predlogu petogodišnjeg plana, a neku finalnu verziju i nešto što je sa stručnijeg aspekta odradile su stručne službe javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore, tako da smo mi onu našu viziju, odnosno moju viziju koja je od početka bila i za koju sam bio glavni zagovornik, jeste da Nacionalni park dok zaživi u punoj funkciji imamo da ga razvijamo kroz 3 određene oblasti, odnosno komponente, a to je elementarno zaštita prostora, da zaštitimo uopšte prostor Prokletija, onda da kroz dobar promotivno-propagandni materijal da to ljudima približimo, da to ljudima napravimo na neki način dostupnim, da ih zainteresujemo, da ih privučemo, da dođu. I treća karika bi bila da na osnovu u tim zakonskim okvirima, da na osnovu zaštite, kvalitetne promocije, ipak očekujemo neke ekonomske benefite od svega toga i od prirodnog bogatstva koje mi imamo. U tom petogodišnjem planu, pored ove 3 osnovne vizije, utkali smo i ostale aktivnosti kao što su edukacija omladine i djece i ostalih, kao što su kulturno nasleđe i sve oni segmenti koji će za 5 godina, nadam se, imati svoju finalnu verziju. Posebno sam zadovoljan na taj petogodišnji plan upravljanja što smo uspjeli da u njemu i pored nekih određenih sugestija da mora biti jednobrazan i po određenoj metodologiji ministarstva urađen taj plan upravljanja, mi smo uspjeli da uvrstimo preko 20 akcionih planova. Ti akcioni planovi su svakako mjerilo naše vizije razvoja nacionalnog parka i ja uvijek volim da kažem da će za 5 godina to biti neko ogledalo svega onoga što smo mi radili i pokazat će koliko smo mi imali razvojnih vizija parka i koliko smo u svemu tome uspjeli.
u tim akcionim planovima mi smo sve te aktivnosti podijelili i po vremenskom periodu, aktivnostima, učešću i na kraju po finansiranju. Svakako da u ovoj ekonomskoj krizi ne možemo očekivati ni od opštine, ni od preduzeća, ni od vlade Crne Gore da sve te naše želje i sve potrebe nacionalnog parka mogu biti na taj način finansirane, ali uz dobar odnos naš sa privatnim javnim partnerstvom, sa međunarodnim donatorima, sa ljudima koji imaju interes za ulaganje u nacionalni park, ja sam optimista da sve to što smo predvidjeli, iako kažem da je ambiciozno i sa dosta aktivnosti, optimista smo da to sve možemo da ostvarimo. Sad vjerujemo da ima onih gledalca koji nijesu bili do sad u nacionalnom parku Prokletije. Kad dođu, šta im preporučujete? Šta prvo moraju pogledati i bez čega se ne smiju vratiti nazad odakle su došli? Je li to Hridsko jezero koje ste prije pomenuli, koje je na nadmorskoj visini, čini mi se 2000 metara i zaista interesantno za vidjeti? Je li to dolina Grebaje? Šta još može onako ponuditi onim turistima koji dođu, a nijesu možda zainteresovani za planinarenje, za neke ozbiljnije varijante kad govorimo o Prokletijama, nego je to taj neki zaista turistički dio? A znate kako, prije proglašenja nacionalnog parka tad opština Plava, sad opštine Plavi Gusinje su prepoznatljive po svim tim prirodnim bogatstvima. I s druge strane prepoznatljive su po ljudima, odnosno stanovništvu koje iznad svega voli svoj kraj. To je nešto što daje dušu toj prirodi, jeste gostoprimstvo naših građana i na bilo kojem dijelu teritorije da se nađete, vi uvijek ćete naići na razumijevanje i na gostoprimstvo tih ljudi koji tu borave. Međutim, nije to dovoljno za ovo upravo što vi pitate. Svaki turista koji dođe, on mora doći na Plavsko jezero. Svaki turista koji dođe, on odatle sa te pozicije dobija instrukcije od svakog građanina da treba da posjeti te prelijepe doline. Međutim, mi od ove godine, rekoh, sa te 3-4 tačke naše centra za posjetioce, naših prostorija, ulazno-naplatnih punktova, želimo da ljude dočekamo i da ljudima unutar nacionalnog parka da ih uputimo i da ponudimo nešto što oni sigurno nisu do sad imali mogućnosti, a to je tako vrlo lako i dostupno i ništa ekstremno, ono što kažu sami naziv Prokletija, proklete planine, jer Prokletije imaju i svoju divlju i svoju pitomu prirodu, imaju mogućnosti da imaju mogućnosti da ugoste i izletnike i rekreativce i aktivne sportiste i one ljude koji sigurno idu iznad svih tih granica pa se bave i tim avanturističkim, adrenalinskim disciplinama. U nacionalnom parku Prokletije ne može neko da dođe da ne posjeti te tri predivne doline. To je Grebajska, Ropojanska, Babinopoljska sa Bogićevičkom. To su otprilike izletničke destinacije u kojima možete sa par vidikovaca da stvorite sliku o Prokletijama. I ono što je naša prednost jeste da mi u tom dijelu imamo dosta uređene staze, da u tom dijelu imamo dosta dobru organizaciju sa posjetama i grupnim posjetama sa tim lokalnim vodičima i sa tim prevozom koji može u jednom danu, može dobro organizovana tura da posjeti sva ta glavna izletišta. Sad, ono što je nama mnogo bitno i što nas u neku ruku nas i da tako kažem proganja, jeste da po nekakvim našim statistikama i svim ovim aktivnostima nije da nam smeta, ali svakako se nameće da stranci, odnosno turisti koji dolaze van prostora Crne Gore mnogo više koriste Prokletije, mnogo više posjećuju Prokletije, mnogo više vole da osjete sve te čari Prokletija nego možda mi sami iz Crne Gore. Tako da smo samo po sebi se nametnulo da smo mi u nacionalnom parku u okviru jednogodišnjeg plana dosta aktivnosti zacrtali i mogu se i pohvaliti da smo uspjeli da dosta tih aktivnosti i realizujemo koje smo zacrtali. Ako su
gledalci samo tokom ovog razgovora gledali fotografije, onda prosto moraju odlučiti da dođu u Nacionalni park Prokletije. Nema im druge, jer neće se pokajati, to je sigurno, to je zaista neobična ljubav. Pa te slike nisam slučajno ni odabrao za ovo gostovanje kod vas. To je plod dugogodišnje saradnje Nacionalnog parka sa profesorom Sašom Popovićem s Ekonomskog fakulteta, koji je jedan veliki prijatelj Prokletija i mogu kazati, ja često kažem, to je ambasador, naš ambasador. On je, koristeći svoje iskustvo i znanje, ove godine organizovao jednu veliku fotokoloniju Internos 2015. pa je sa tim ljudima obišao bukvalno čitavu Crnu Goru, ali je fokus bio na Prokletijama i tu je bilo jedno 15-ak fotografa iz Evrope gdje su boravili nekoliko dana na Prokletije i da smo napravili jednu fotoarhivu za Nacionalni park i svi zajedno sve to dogovorili da u narednom periodu organizujemo i u zimskim uslovima neku takvu koloniju. Cilj je da ono što kažem, taj promocija, prezentacija, promotivno-propagandni materijal, da to počnemo da unapređujemo na ovaj način i da ostaje neka arhiva Nacionalnom parku, a ja uvijek volim da kažem, svako oko drugačije vidi svu tu prirodu i ja sam stvarno prezadovoljan sa tom aktivnošću koju smo mi kroz tu fotokoloniju letos imali i očekujem da ćemo imati mnogo veću podršku. I ono što odmah ja sad želim da poručim svima jeste da čitava Crna Gora je, po mom mišljenju, još uvijek neistražena destinacija, jer ako na tako malom prostoru imamo toliko prirodnih bogatstava, ja mislim da Crna Gora je prvak u toj prirodi, u toj neistraženoj, divljoj i još uvijek neposjećenoj prirodi. I ono što volim da kažem jeste da treba otkriti svako to ćoše koje još uvijek nije otkriveno. Da, pomenu ste fotokoloniju, pa bila je i likovna kolonija nedavno i tu su učestvovali ne samo iz naše zemlje, nego eto opet se vraćamo na one ljude sa strane. Je li to proteklo onako kako treba? Pa da, to je već deseta tradicionalna međunarodna studentska likovna kolonija. To je kolonija koju je Planinarsko-sportski klub HRID i Internacionalni univerzitet iz Pazara još prije proglašenja Nacionalnog parka su počeli da te aktivnosti razvijaju i slobodno mogu da kažem, to je na osnovu i priče svih tih profesora i dekana sa univerziteta sa koji dolaze, jedina na prostoru Balkana međunarodna studentska likovna kolonija. Od ove godine interesovanje za nas je bilo i to da učestvuju i vajari, pa smo imali... Dobro, ovdje vas moramo prekinuti, ali svakako vam hvala što ste bili naš gost i što ste nam govorili o Prokletijama i njihovoj ljepoti. Mi ćemo se sada odjaviti.